ground and pounda, znači pokušava borca završiti udarcima, to je klasično za sve borce ground and pounda. Prvenstveno ruše borca na pod, te potom pokušavaju borca udarcima, rukama završiti. Inače, razlika od 10 cm u visini na pa i u visini, Mark Coleman, i u težini. kilaži, tu je Coleman teži od Vovčanića nekih 10 kila. Vovčanić je prije toga imao 2 meča, dok je Coleman jedan meč pauzirao jer je Fujita prolaskom prvog meča u drugo kolo morao predati meč radi ozljede koljena i tu je Coleman u nekoj fizičkoj prednosti, znači kondicijskoj, jer je jedan meč manje od Vovčanića. To je izuzetno naporno, to znači već to je treći meč i Vovčaniću. To je u jednom danu, što je izuzetno. To ne u jednom danu, to je u jednoj večeri, to je u nekih 2-3 sata, tako da je to dosta naporno. Dobro, ti si bio i u Japanu na nekoliko tih turnira, pa sigurno iz prve ruke znaš kako su borci fizički pripremljeni. Borci za ovakav turnir u jednoj večeri 3 meča, borci su stvarno spremni i moraju biti spremni na svakakve stvari, pogotovo na teške, duge mečeve. Neki mečevi su kratki, a neki završavaju dosta brzo. Tu sad Coleman pokušava, prešao je gard, ali evo vidimo Vovčanić se vratio u probitni gard, ali nije zatvorio gore kuke, što evo sad ih je zatvorio. Evo vidimo, pokušava se izvući. Ova udarci na podu dosta ometaju borca, šta god on pokušava bilo koji zahvat, svaki udarac, znači ometa daljnju akciju suprotnog borca. Tu je Coleman dosta supreman u ovom položaju i teško se izmaknuti iz ovog položaja i preći negdje drugdje. Evo vidimo, pokušao je pobjeći. Pokušao je pobjeći, ali je Coleman dosta eksplozivan i prati svaku kretnju Vovčanića. Ovo su dosta teški udarci. Vidimo kako mu drži ruke, da ga onemogućava da se izbjegne i to su udarci po rebrima. Možda nekom to ne izgleda kao i neki težak ili jak udarac, ali vidimo po crvenilu da su itekako teški udarci i čvrsti. Vovčanić je prije ovoga imao 2 meča i pobjedio je 2 jaka borca. Jedan borac je Gary Goodridge, prvi meč, a drugo meču je skladao Sakurabu, izuzetan borac. Ljubitelji koji prate ovaj sport znače težinu pred 2 pobjede. Evo, Coleman ipak pokušava naći najbolju poziciju da završi protivnika. Dalje se mogu ići zahvati, kao smo vidjeli u žitnom prilogu, i na ruku, ali ovdje Coleman pokušava udarcima završiti meč. Evo, pokušaj na ruku. Ovo je izuzetno bolno. Izuzetno bolno, ali bi morao spustiti lakati ruku niže da bi završio ili lakat previše gore. Vidimo da Vovčanić prelaskom u most pokušava sebi olakšati poziciju da se izvuče iz ovog. Lakat je previše gore, lakat bi trebao biti niže da bi uspjela poluga ova Amerikana. Ali Coleman i Vovčanić su sada, znači, vidno iscrpljeni. On će sve pokušati da završi. Ovo je prilika za završetak meča. Vrlo blizu kraju, ali se još uvijek ne da, daleko od tapkanja Vovčanić. Vidimo, drži nogu Colemana. To znači taj polugard, on se drži i ne dopušta neki prolazak u monogard. Izvuko je ruku, ali je Mark Coleman još uvijek u tom polugardu.
I Vovčančin pokušava sve da bi se vratio U gard, što mu u je gard, došlo otvoriti za kuke rukom. i što omogućava Kolmanu neke daljnje poluge. Da svaki borac pokušava izaći iz tog garda, znači riješiti se kuka i prijeći sa strane da bi mogao nešto napraviti, ali pošto je Kolman ground and pound borac, on rješava sve udarcima na podu. Evo što smo vidjeli iz priloženog. Ovo je već ulazak druga runda, prvotno je bila 10 minuta, druga runda je 5 minuta. Ali bodovno je Kolman u vodstvu. Vidimo na Vovčančinu ozljede po ljevom bubregu, to su od onih udaraca iz klinča, iz garda. To je od udaraca i od Kolmana, ali to su udarci iz prethodnih mečeva. Ovo je jedno klasično bacanje, dobro bacanje Kolmana. Iskoristio je grešku Vovčančina i nazad su na podu i u poziciji koju Kolman želi. Da, i vidimo kako ga blokiraju podlakticom na vratu. Ta podlaktica na vratu, samo neka osiguranja, ali ništa ne može napraviti. Vidimo kako se riješio kuka. Ponovo pokušava preći gard. Ovo je izuzetno opasna pozicija. I tu vrlo lako može doći do kraja. Udarci koljenima u glavu, što smo i vidjeli u prvoj epizodi male škole Ultimate Fight. Vidimo Kolman žestoko navaljuje koljenima i vjerujemo da će tu biti vrlo brzo kraj meča. Evo ne uspijeva, evo i tapka Igor, kraj meča i Kolman. Sudac je procijenio da se Vovčančin više nije mogao braniti i prekinuo je meč. Da, i evo uz ove kadrove mi ćemo se oprostiti od vas za danas. Još jedna kratka poruka Mirka i došli smo do samog kraja. Svjestan sam da je u 40 minuta bilo prikazano mnogo, uvjetno rečeno nasilja, nasilnih scena i ne bih želio da ljudi to krivo protumače, pogotovo ne mladi, niti bi savjetovao i preporučivao ikome da to slušava sam u školi, u kuće sa svojim prijateljem, jer to su zaista opasne stvari koje iziskuju, kao što ste vidjeli, posebno opremljen prostor, posebno ispunjače, izdržljivost, pripremljenost tijela, sve to samo s jednom svrhom, a to je u svrhu popularizacije i edukacije ljudi o tome zapravo šta je Ultimate Fight, jer ne bih želio da ljudi to krivo protumače kao beskompromisno šaketanje i negdje sam pročitao i mesarenje u ringu. To je jedan sport, duša zaista krvav, opasan i brutalan, ali to je ono što sam ja izabrao i želim to približiti ljudima.